Emwe aha nshonga ezikwasire akati omu disitulikiti y'Ibanda n'ekibiina ky'abarodi ekitahire omu batuurana munonga baineho akasente kandi kisimbire emizi aha kyaro kya Mahega ya kabiri omu wodi ya Kiikuku omu divizoni ya Kagongo. Okutandika kubuuriza aha kibiina eki, esaabiiti ehwire kikahanjurwa omu maisho ga kanso kirikwanjurwa Rebecca Twine owabaire aizire kureebuza obushomanguzi nk'enshonga erikwerarikiriza. Ikibanza cyawe na famire yawe utahukiriho wewe ukazi n'ubwiga byawe n'ukwakita n'ubundi owazi kubamemba n'uwahereza ubutumwa wegesha ko ubutumwa kureba ikaka yawo babantu bategeka ikaka yawo nibo bafite ezindi nshonga no kugira ngo abo bakakora irimbo ryabo kandi tubarukwatagana na dini yona baba nibazika memba wabo enshonga erikongera kwerarikiriza abatura abarodi bine enkora yo kugira ngo wowe n'amazina ag'orujungu ago tubakwatagana nago obori bayemba kwetaka bya Ruhanga agaba baza bakakweta bya Ruhanga afite icyo tubakwikizana naco ejo nenkirizana eri mu rembo konkanyo tinkwikizana nayo abwe enkora yayo konka constitution yene jangu freedom of worship konka nabo kigaruko zire mu constitution omulist za zedines twine munarenkirize zibakumanya abarodi tubakumanywa okwenda kumanya ebirukwata kibiina eki tushikirira abarodi bitu bayihakana ebirikubagambwaho habo kwa kunogira ngo tujya basuma nibibe bintu kurutwafunda umusango mu koti ukutubureminga ngo tubire cyogo ninga tubire cyogo okwo kwiza mu borodi noyiza osomesebwa itaka ryawo nogumana ryo embuzi zawo nogumana ryo ekoko zawo nokora ki nogumana konka tukusomesa kora abore nabyo iwo nko muntu nibasa kubera bite byo mugaso iwe na community ninga group yo kozeki eyo rumunayo so ekyo kugira ngo abarodi nibitaka ekyo nyenda kukikiriringa kiriyare tihine omurodi ayibiri itaka ryo muntu twamanyisibwa mu offices nezitware cyange cya burengero wizoba kandi ubwo hati bine bamemba bari kurenga mu 500 no barabe batire cyombe korgato mwanya gwabo bitabembezi bihakine conflict nkibanda municipal council tukubamanya legal kureka twargiye kumanya emirimo y'ibariyo n'abakorum twaba meetinga twabashaba ibirukwetengeza first and foremost tukabashaba plans z'ekizimbe kibaye n'bombeka twabashaba endagano zitaka eribariyo n'abaturaho twabashaba community consent abataka bo kibakubagambaho konka ibi byona tukashanga batabiri bumwe habamo bine nubworeko kubikiriza ofisi ya Minister Mire Babaranda kandi nubagira ngo kigenderwa cyabo no kutungura cyanga okurabira mu kwatanisa RDC akareceiving copy twine received copy kawu twine received copy kwiya hobo tubarafunire time kugira ninga shobwire kugira ngo bashitame batwete tubasomese kandi ezo kopa huzarigire zikargo minister higuru so cyo kugira ngo tukumanywa tine ahukiri ahaba kwa wota kumanywa tikutwara kikidano mataka kwasi abandi abarod ninga shaba members abandi amataka gabo gine international neri omrod abandi bona actually all the other roads who are part of this community we amataka gabo nagabo nibo they still own their land so amataka nagabo nibagakozesa ebyabo konka finally kutwijaha hatitakererwa area community yona ahagwo kwarkahibwa Ibanda roads community ekindi benkora yabo omuntu yafa wotu bakuzikira ngwagu yo mukoro muhango munonga nibakubika kwingana nka wiki yona akwamba inenkiriza ngo kuwafa nubasa kubotafa no wagwejejera ugane na Ruhanga wawo hanga kusasa ugariki hatubo mbajangu barinde ho kuzika Ruhanga ka pardon uhimbuka tugarukumbya okore byabo so mbabanza babiko muntu kandi buno shatu bakuteka na musanduko mwene enkora yabo yo niyo kwerarikiriza munonga kandi tekucenge ko munonga ekiri kuretera habaho kutina ndemwahabyizire nibaho ahabwe bugombe nkebi kandi abebembezi barabwira batura hakabaho kigwetera naho karitengirira kushetyo yashomesa abantu be yabesera hiyi eventually icyahendere kikabo habaho ababushara ababuringiri kubahiriza nabo with time besha batoroka bagenda with some properties hija ko ina kugambira kuwe kija yazuma yoreka ngo nehereza amagoba mingi mukanya ndakugamba atari umuntu wetaratsigere nara tebe handikise koko kureba ibintu kubyahandikisa mbajya kuyomba gukora mu mbonano president ndabamanya president niye kumjweche
bakosizina ryagenda Salim Salim nabamanya konka koza kubabuza ebyujire bakoreka bishane kwatiza na president ebishane batize na Salim Salim general ebishane batize na ba members ba parliament ebishane batize ba chambanzi sore bagwe bakora byona muhebe yabyo neje kubona muri Samantha Gasha kwa Timothy Mushabe